Sivile la ukuthi kunendvodza lana lekhiphe emadimoni. Siyathi ukuthi banda. Gaga. Holy Ghost fire kuyasonta. Pieces got this place running bafethu. Diyabhadla tisabhadla namanje lolo phambi kwenu ngizamani wakaNkosi umfana Nkosi ingudla bahlathi umkhonto kaShaka awusukaneni madu bathi mkhopha ka unetfa ngomkhemetelo yacetha libombo ngokuhlehletela inkunzi malanga mina kethu angihambi ngedwa lana ngihamba nelijala kithi brother Prince mfethu kuhamba njani nakethu hayi bhuti namhla siyabhadla siyaganza asidlala namhla dihlala libhadla ya hlala libhadla bhuti asingene enzabeni iyajuluka ingapheli mina kethu impela sonto ngithi nje halamuzi ikuphethe njani mina kethu impela sonto bhuti angathi ngimuntu lomunye wemakwasa nani akusibunanzi phela hey bathi ngesilungu hustling yeah Sister P be alive how was the weekend Weekend right besivule shisanyama wow that's great that's great I think it's just nice ukubona amabhizinisi elokishini andlondlobala cashwa abantu 3-4 indlala yabaleka yes ivulwe nini Sister P ivulwe nini ivulwe last week but officially beyivulwa this weekend so iyasekhaya it's a family shows itolo nje lapha ekhaya bezibondile nayo yonke lelo ngifuna ukuceba kulaba bukeli awumemani unemkhuba okungamemani yeah Sister P slimele angihambi ngedwa bakithi lana ngihamba nabhuti Bongane ingudla bahlathi indvodza lengihlonipha kakhulu mina kethu kuhamba njani bhuti wami welcome to the show Diyabhadla ngicela ungibambe ngesandla mina kethu and feel my blood njani bhuti Bongane yaconda kuhamba njani bhuti wami nathi ungakhona wena mina kethu nje ukuthi utithule wena kubabukeli usho ukuthi wena ungibongane wakabani uchamkapi ngebuwena bakho utikhulumele wena bengicela ukuthi nje lo mbhobho mina kethu ngathi ungawubeka uconze la kulomlomo batokhona ukuva abalaleli okay mfowethu mina ngikuhlala kulabatsulu yabo kulamatsulu ngikuhlala uthaba yabo sonke isikhathi ngihlala ngikhona lamatsulu okay ligama ngibongane wakabani mina kethu igama lami ngimisikhumbuzo okay yes ongusikhumbuzo isikhumbuzo nkuna ngihlala mashinini kunganini oh okay yeah no that's nice enganini ematsulu mina 343 yeah okay ufunze khona la yeah ngifunde watalelwa khona la yeah mfowethu ngatalelwa la ngakhula la okay injani impilo mina kethu ngebungawe ihustling bayibita njalo lamalanga ngelilwimi isigotsi or ngathi ngelilwimi strad bathi kune hustling uhustler phela sisho ukuthi nangabe mhlawumbe umuntu umsebenzi anganawo yini la busy ngayo lemfakela singwa wena ulihlala mfowethu mina ngibabhizi emandini mngani wami okay but yeah le mandini ngikora ngibabhizi khona mangekho khona shaditini ngiyapenda konke ku right uyi-handyman kahle yeah no but wami hustling it's hustling money it's money and nginokuva nje nangifika la makhawashi ngicoca nalabanye bomnakethu lapha bento ngathi umsebenzi walomnye umuntu bawunyatsanyana ngizonda kakhulu mina lento le mnakethu imali iyafana ihustling akunanzaba kunabodokotela yes they are doctors they are meant to be doctors abahustle ngabo lo dokotela kepha sifuna abantu ukuthi kunabo handyman lamalokishini emadvodza labhaka titini emadvodza laqinile emadvodza layo simela makuvuka umzabalazo yeah enabaleke kakhulu amadvodza yes siyawadzinga kakhulu yeah yemna kethu lana kunenzaba lana lekhona lana baphathi bami bangitshela bathi but Bongane uyeda la ukuthi yabhadla lana uthi ucela lisuto but isikhumbuzo I mean sorry utocela lisito ukuthi yabhadla kunjalo bhu yes yeah ngiyacela ke mina kethu ukuthi ngathi ungababekela uyabona abalaleli bethu ukuthi diyabhadla dikuncedza ngani mina kethu njengoba sofikile sakwelcome sijabule kangaka sibavise leti ndzaba leti buhlungu kangaka lotanato mina kethu balaleli oh okay mfowethu
ukuthi mina ngilomuntu lothanda kusebenza yabo. Okay ukuthi mangithanda kusebenza umuntu uyakuzonda ukuzondela emsebenzi wakho lo sebenza wona yabo akajabuli kubona usebenza utizame ufuna ukubona wena uhlupheka yabo kanti lokho is not good into le right yeah ithola uthama yes but ukuthi bile ngahluleka kufunda isikolo yabo okay then ngiyekela kwami isikolo ngathola itender ikushatitini okay yabo le tender yesitile yangiphilisa mina yabo okay yakhona kuphila kamnanzi ngibona imali konke ku right yabo okay so then ngoba nemuntu yes lutala ngisebele khona wathi ufuna umsebenzi yabo okay kwatholakala ukuthi space kude sekusebenza alright yena wakhipha amagama ukuthi mina utongilaya impilo yami yonke is my life yabo wangibhoma ngerip wathi siripili c3 put na yabo okay lending akayendi saya kohlala ku ejele 5 years okay ngubambe kancane mntana babe angisho lana sise TV so emagama la njengalawo sithi kwahloniphisa kancane usho ukuthi ngalamanye amagama nangayibeka abalaleli bangive kahle one bhoma ngemdlwenguzo okay ngiyakuvisisa mina ukuthi asichubeke nayo ke ngiyabona nje ukuthi yayinde kanjani okay yani hlala kwami lena ngawina le case okay kwatholakala ukuthi akusingimi ngilo baba lomntwana la yinele ndo leyo okay just for a minute my friend ngicela angifuni ukukujaka ngifuna uthe nayo kahle uthi nakakubhoma ngidawukhuluma ngaleli lwimi lakho uyakubhoma la uyakubhoma nakakubhoma wakubhoma yathi ngiyayidinga lenzaba leyo ukuthi ngendlela kwenzeka ngayo lesimo ukuthi sho ukuthi mhlawumbe uma ngakubekela mina ke ngithi mina lo muntu lona wahamba ungimangalela wathi makangimangalela lo muntu emaphoyisa afika angena ekhaya kwendeka kuthi ngiyacela wona mina ke ukuthi ngifuna kubabeka bavisise kahle balaleli sho ukuthi yena wafunza neLCID ne okay basi Mr Makam then makafunza naye wamnika imali enganga 5000 watshela lo mjitha ukuthi akabuya tobopha mina wangaye police station kuvula icase yavula kule CID then mina ngabona ngemo CID etakima fika ngibamba la ngisebenza khona ngabuda mina okay wathulini ngibophe wathi okay lo mjitha ukuvulela icase uthi wena udlingule mntwana wakhe ngathi okay akunankinga ngibophini angizange ngayala ukuthi okay angifuni ngasasambitsa hamba then ngahlala le 5 years bamnika ama question okay umbonile wena akangiboni lanza umuntu lambonile akamlanzi yabo kude latake khona okay weta khodo wathiwa final mabathi finally lo mntwana wakhe uyavela babude okay khona esesingibando lele na uthi ngilele na baba laba angibadi ngiyacala nikubabona babulele nami wathi ngibuthi ngilapha leyibole neni kanjani okay bathini remind in custody spirit okay ngibuyele etshele yena wenani wabaleka wathi ngisale likhaya wabaleka masifike khotho mina kuthiwa hamba muka yabo abayithatha inzaba yami uyibole ukuthi ndi kanjani manje yemnakethu uyayihlala wona le 5 years lapha ejele mina ngihlalile 5 years angisilendo mina angiyadi into ngayadi very kumele uyihlalele into ngayadi because umuntu obaleka abantu othatha kuthini sho ukuthi lendoni yayadi even though I don't really know the terms the legal stuff yabona wona bhuti wami ngikubekele kancane ukuthi ngifuna kwathi ukuthi kule 5 years le wayihlala bogwetshiwe noma trial wahlala 5 years 5 years trial bisi3 ngani put kwafalo ye1 saphuma c2 hawu ngicela kubuta mina kethu lo ushonile uphangalele kuphi le phakathi noma uphangalele seniphumile in custody prison phakathi nilapha phakathi hayi man manje njoba uphangalele lo mfowenu loyo nyalo nini seniphumile nibabili nalomnye mfowenu sithini state ngalendzaba yenu asithatha state indzaba yethu
nalo uyabaleka lelisiyaidili ngitshela ukuthi okay wena ndothenga abantu babuye batobulala wena so uyayibona into ukuthi njani. Yemna kethu ngibiyele emva kancane ebhuti wami. Yeah. Wena uthi lo mfolo lokhuluma ngaye lona wakuvulela icala nalo muntu losho yena. Mina ngifuna kuyilandzelisa kahle, ngifuna kuyithola ngathi kumbe mhlawumbe ingqondo yami ibamba kancane Sister B. Labo mnakeni bangena njani la kulento lento? Ibhomu ngani lento ize le cases i3 okay sho ukuthi mina ngihlalelo 5 years laba boyi2 babuya bahlala nga 1 year. The same case so i3 so ngifuna sihambise kahle ingabadidi balandzeli bethu wona brother Prince. Uma ngikhumbula kahle le story umnakethu uma kasibeka kunendvodza lena yambhoma ngemdlwengulo yathi na embhoma ngalo mdlwengulo watholakala aboshwa. Wathi nakaboshwa yena wahamba wayohlala 5 years ejele. Wathi nakahlala 5 years sekungena indzaba yabo bhuti wakhe konje bokubhonywa yena. Ngifuna the situation kuthi wena ubhonywe ngawona lo mdlwengulo bafowenu laba sebangena njani kulendzaba. Ubafakile yena uste C3 put sihlanganyele lo mntwana so i3 then state siyaphikisa sithi angeke put boy3 balaleni umuntu yohani akwendi lo. Ngiyo into lekhipha mina nePitori athi no akendi put bantwana belikhalinye balaleni umuntu lo yohani. Siconzise leya leminyaka. Wena uhleli uminyaka lemingaki embi kokuthi bobhuti wakho bakujoyine le? Ngihleli 4 years. Okay. Basima bafika bona is 5 years. So okay when uyahlala lo 4 years bayakujoyina kulomnyaka wes5. Yeah. Bese umnakeni kwendekani le phakathi wagcina nilahlekela njani? What happened really? Ushone makabona mina ngithi le 4 years ngihleli mina lena makafika ejele wabona mina ngilakashona khona. Nedinga ukungibuka so ngilakafa khona. Washona uvuka ekseni eshonini. Shothi kahle lo mnakeni loyo uhleli ilanga leli 1. Yeah. Ufike nje ngelanga lokuqala wabona wena. Sasa kuseni wavuka shonile. Nedinga ukungibona so ngathi uva kuhlungu wabethi soyashona. My brother, ngicela kubuta bhuti wami. Umndeni wenu nabo bhuti wakho. Ngumndeni longanani kunabogogo, your cousins, bo auntie. Ngumndeni lo njani longanani uma ngangibekisela nje. Abancane laba bakhona. So labadzala sebashiya. Ulady time bakhona endlini. Okay, makena babe bakhona. Yeah, bakhona. Baba Nkosi man ngicela nje sichazele balaleli kancane obabukeli kancane ngenzaba yokubhonywa kuze kubhomwa yini ngoba kunalabantu mhlambe leyo language yethu abayivisisi. Abachazele ukuthi yini kubhonywa. Yeah, bachazele. Uma wona brother Prince ngale lwimi lestradi bathi umuntu usuke abhonyiwe, umuntu usuke acanjelwe emanga, ufrenyiwe. Yeah, sort of like we can put it like that ngesilumbi. Yeah, bengifuna silungise lapho ngoba yeah, babukeli bathi ukuthi uma sithi umuntu bamthele ngebomb, umuntu basuke bamcambele emanga. Yeah. Sister P. Okay, mbuto nginawo mina nje maybe nawungasithatha kancane ukuthi ukhule umuntu lonjani ke family setting lenjani. Ngibuta le question le ngoba ngasikhathi banokuthi i-justice system iyabuka uma unganamali uyangena ejele nawunemali yaphuma. So yini wena lokucabanga ukuthi basulelekini lamacala? Is it because anamndeni or babona ukuthi angeke nize nifike enzawo nalicala? Mhlambe babuka ukuthi ngumndeni lohluphekako uyabona nje. Yeah. Ngathi senza ngalendlela mina ngiphila ngakhona. Uphila njani?
mina angichomi singinomuntu lochomaka yabo yonke ijob ayiyenda konke lokukhona ngesebenza yabo noma ufuna ngende yini ngiyayenda akusingilomfana ukuthi yalisa yenda so angikhona yini yabo umuntu omunye momthuma akafuni mina ngiyavuma yabo sele awuchaba nalomona ekuthini lo mjithu uhlala nemali akashayiki yabo akusingilomuntu okujonja yini nomuntu ukuthi ngihlala nginemali nginathela ama cold drink ami ngibhebela izolo yami angicala umuntu ngibone ngimdlokoloda umuntu anginathi tshwala yabo tshwala si into vele lengithandzako no. So bona ngakhe iminyaka wena and then nalento matanda abakhuluma ngayo umuntu longakanani? 11 years. 11 years. Ukuphi nyanga? Uhlala ekhaya kubi inkomazi. Ukhona. So uhambe wafuna isito legally khona la ufikinyelele khona. Isito ngilifunile no litholakala. Kude isito lengilithola. Kwentekani emnakethu nangabe uzama ukuthola mhlamba angisho into leti nje uthi naso ungenile kuyo lento wabese uyahlala yona leminyaka leyo usukelwa. Yeah. Uthi na uphuma lapha ubese umuntu lofuthuma lako lo ugijimise emaloya uyabona into njengaleto sisaphi uzama ukuthini ngoba uma ngabe kwendekile ukuthi umuntu wahamba ngifuna nje kuyibeka nebabukeli bethu bayadi ukuthi uma ngabe kwendekile umuntu wabhonywa wasukela ngelicala longalendi kungumthetho ukuthi uma uphuma lapha uhambe uyosisuwa state. Ngumthetho lokhona ecountryn lo bantu lekufuna bawadi bantu bangahambi bayehlala bahlalele emacala labangawadi kona kunjalo moyo ubhadale kanjani ngoba lamaloya ayabaleka nalena ikutshela ukuthi liseyidi ngifunze nalo ngiyalati ngidla nalinyama bile ngengikwadi kukusida into lekhona wena baleka sodofa yayibona lenkinga. So uRobo eminyaka lemingaka ungakhoni kwenda lutho usestokisini and ngiyalo ukuthi lisito lolitholayo ligazi. Lisito siyayidile yabaleka ilo yabaleka ngisita kalingalutho. Kusho ukuthini ngekwemthetho wase South Africa? Sengiyalo ngicabanga nami labantu labaningi labasejele labasule lo macala. Yes, because baningi yes. And lento ibhlungu uma ukuthi labantu balejele nyalo baphumile bafuna lisito kuthiwa lo muntu akabaleke ngoba sotofa. Hey yangithusa. Mina ngiyakhala kakhulu ma South Africa. Ngiyakhala timo leti njengaleti eSouth Africa atifuneki. Uhlukunyetiwe ngokuhlala ejele isikhathi lesithe uthi ubuyela ngaphandle bakuthi sibaleka. Ngala ni ID na sinelishangana. Sho ukuthi uvele sekufuna mina ngathi usekufuna kwendeka yini kahle kahle. Ubaleka yonke lendzawo nje songumbaleki wena umuntu okubaleka. So impilo yakhe affecteke ngakanani since lelanga la wacambela amakhono wabanjwa khona ngikuphi la affecteke khona locabanga ukuthi ngabe impilo ayifani nanyalo kuba zange wabanjwa? Emaye kude lokulunga kuphela yolunga njani ngoba isitini inhlitiyo yami yafana njengalephakathi. So ukhulumela ukuthi asithi ngabe azange wabanjwa mhlambe nginamhla ngabe udubona ukuphi mhlambe ngabe driving bus ngabe ngisekutseni kakhulu ngabe nemoto senginayo everything ngabe sengisephambili kakhulu because labantu bangibambelele indlama ibolile timbahla kude konke ngiyadibona kose ngende njani ene ufuna uqale phasi ngala state siyabaleka ngala into yayikho ngala bhuda mo feeling sitakala njani yabo it's totally wrong konke. Don't forget to subscribe, like and share. Diyabhadla badlile tisabhadla bakithi. I just hope ukuthi niyasiva nine bantu base South Africa nayi indzaba lebucayi nayi indzaba lebhlungu kangaka. Uma ngabe kukhona uma ngabe kuyakhonakala ukuthi umnaketfu lana ancedzeke indzaba lematima le. Indzaba le ungeke mhlambe na umuntu umane uyithathe letulu usukume nayo yemnakethu nginembuto lana umndeni wakho ngoba ngive ngathi uthi baba wakho ukhona namake ukhona so bona lenzaba bayithatha kanjani mhlambe sengibekisa ukuthi angisho umntali wena mnakethu umntwana wakhe nakavelelwe isigameko lesicishe sifana nalesi uyasukuma umntali
asukume umntali azame lapha abute Nkosi yami ukuthi hey umntwana nami uvelelwe nginaye inhlekelela naye sitani bantu bomakhelwane kwaba nje. How was the situation at home between baba wakho namaka wakho kuzama kwabo kukuncetha wena mnakethu? Bangincethile ngoba naku ngibuyile ngani bakhonile kungilwela lengabuya ngaba ngaphandle. Oh, so i-follow up beyendwa abatali bakho lesikhana uboshiwe. Ya ngibo betakutongibona bangikhulumele konke bengisita ngibo sele nanyalo ngibo labafuna amaloya lena abawathuli. Sili imali yamosheka bona lo yafika 5,000 3,000 malini nolincetho nolutho. Nalo yabaleka bokude lisile. Yebhuti wami ase ungichazele nasi simo nasi. Uthi wena kunemnakeni lena la wabese uyanishiya lephakathi. Yeah. Uyathi ngiva ngiyafisa kwathi angase ngihlangabezana nento lenjena the procedures kwentwani uma ngabe mhlawumbe umuntu ushonile ejele kubese kwentwa njani nje uma ungasicocela ukuthi umnakethu mhlawumbe wabese umndeni wafonelwa kwabuywa wathathwa kwentwani kuze mhlawumbe ayofihlwa into njengaleto. Did you even attend lo mgcwabo lomnakeni into ngifuna kuthathi nje lesimo leso? Sho ukuthi imphathi itshele yabo wakhipha incwadi ukuthi okay singaya komngcwaba then mawada yala ukuthi somngcwaba bathi ngabe sigwetshiwe ngabe sidungela amaketani somngcwaba so asmart laba mngcwabele khona ukuthi ngu then bona bathi ngcwabela bona bahamba na after that kuthiwani hamba necourt ulicala liphelile. Yabona le nto kuseyendi kanjani yemnakethu ngalamanye amagama ufuna ukutshela mina wena ukuthi ngisho nebatali bakho abathi ukuthi kwendekani ngalo lelijali lalishiya nje nanyalo bona bayamfuna la khona katholakala bona bathi yawo khona ungcwatshiwe then ni certificate sakhe ukuthi washona nethi ukuthi banginika sona ukuthi nasi wanikwa mphathi lijele naso nanyalo lesitifiketi. Wena wenda ngokuthumela umbiko ekhaya ukuthi phela umuntu umnakethu soshile la. Bayena ngokunkhomba yena ukuthi na then mina ngimli ngikhipha ifoni ngibatshele ukuthi no la sikwendika into leso. Sister P asenilekelele Nkosi yami. I don't know these procedures. Kuthi umuntu langabe mhlawumbe ushone aboshiwe, which are the right procedures lalandzelwako ukuthi umuntu afike emndenini wakhe, because the last time I check information lenginayo kancane ukuthi umuntu angashona ejele uyabantu bakubo bayabitwa banikwe lo muntu ngejena kangcwatshwa lo muntu ungcwatshwa agwetshiwe. Ngaphandle kwaloko manje babenkosi into bengifisa kuphela abantu bebangagwetshwanga ngithi bebasase basini basolwa trial yebona basolwa yebo ma suspect basolwa so nami leyo ngifuna kuyiva man sister P ukuthi ihamba njani. Mina into lefika kimi engqondweni yalo ukuthi ilijele liba nema family events we imndeni yakhona konivakashela kunema activities. Yeah, but family day. Yes. Kuba maningi ma activities. I've done a lot of visits nami ejele we uthola badlala abanama game lokuhlukahlukana. So I'm thinking ukuthi if lijele or the justice system ivumela abantu laba sephakathi ejele to do all these kind of things mara muna sekashonile phakathi bese bafuna kudendela ngamathanza nje, it doesn't make sense. So funa sithole the representatives gave us a correctional service babuye batot explainela because ayivakali. No, we have to. Lijele selinemathuna kuyangcwatshwa le. Yeah, mara nebuntu bethu lapho ngasebulahlekile thina sima Africa. Angathi manje ukuthi thina sima Africa sathi ukuthi umuntu uma makashonile kumele atiwe ukuthi ungcwatshwa kuphi. Elithuna lakhe ngileli sifike lapho njengoba uyasathi ma African senda njani. Hayi even nase sibhedlela sa hulumende umuntu angashonela lapha yabayomfaka emushwari bafuna umndeni wakhe azafike. Yini nemuntu adura nini? Angeke umthathe umuntu utendelele lofuna kona ngishona noma ngabe sekashonile umuntu. Mina ngifila ngathi masiko ethu akahlonishwa. So ikuphuma kwakho baphuma licala belime kuphi? No, ukuthi mina ngingena then bangitshela ukuthi le nihambe ekhaya licala liphelile.
uma amaphoyisa kufuna le ngisho like angisho kuba lama test la yendwako no i-DNA ibuyile sisa ilink imile ilinka baba lomntwana ayimini so lo muntu lo la kule DNA result ukhona akakabanjwa yena akabanjwa yena so wena ma test abuyile ma result DNA abuyile licala lakho lime kuphi lime pending lime ku acquitted uyathi do even noba explainela ukuthi likusiphi isigaba legal mina into labangitshela yona bangitshela ukuthi licala liphelile ngihambe ngimuke ngekhaya angina case maphoyisa mangifuna into ngitshela then ngahamba so mawuphuma ejele kuba ngibani lo khuluma naye lo communicator na ngecase yakhe is still le CID or se lise court nyalo uhambele court kwendakalani yeah kude ke court kude kuyanza umane wakhishwe estoksini bathi icala lakho seliphelile ngimane ngaphuma estoksini ngaye court ngafika court bathi ngihambe ngimuke ngekhaya so after uphume nini uphume no December lophelile so sonke lesikhathi lesuphumule no legal help yeah so December 2023 ne yeah uyiphi date uma mhlawumbe ungazama ukukhumbula mnakethu mhlambe before Christmas before Christmas before so December. Christmas lo mnyophelele udlele ngala yeah ngiphume lapho ke mina so mangakhi mhlambe ma lawyer lo zamile usito legally lo zamile either kubuyele court yothola usikondakalani o ma lawyer nje representatives kufonela ku follow up nelicala lakho more than 5 maloya ngasebenzisile next ilsit imali yaphuma ye consultation mina ngimle ngikhipha le mali nginikela maloya uyikhiphile imali mnakethu waniketa maloya mnakethu mina ngimle ngikhipha le mali nginike bona uma ukhumbula kahle if unga estimate kancane wakhipha imali enganani so kula maloya onke mhlambe lo wawazama ukuthi akuncede I think 5,000 yo sesisho ukuthi njoba bonke labameli mhlambe uhambe ku5 angithi kulo mhlambe ukhiphe 3 kulo ukhiphe 5 Wakhipha 1.5, kulo ukhiphe kulo 1.5 wakhipha. kulo le imali yonke mawuhlanisa sengimalini mawuthi uyayibuka uma ukhumbula uma unga estimate mhlawumbe angisho ikhona sometimes iestimation ukuthi uma mhlawumbe ungangibuta ukuthi mina ngawa ngeti moto ka5 uma ngibuthi usemnakethu leti moto wamosha bomalini ngitshele ngithi hey bhuti wami mina I'm sure roughly close to 100,000 imali engayispenda kuleti moto tonke le close uyabona so njengawe mhlambe uma ungakhumbula kahle mhlambe na ungathi uyayibeka wona mnakethu uthi phela mina dindzaba tema legal tema lawyer and stuff ngicabanga ngawuwaste close to 30,000 solo ngizama ukuthi ngincedzwe ngumthetho wase South Africa I think 5,000 phelile ngokubanika yabo lo uyasho 500 800 lo 1000 lo malini oh yeah oh ihamba kanjalo usho ukuthi le le mali mali bathi yani lo ikhiphako yeah labameli ngitongitshela ukuthi okay nike 500 ngifuna ukusebenzisa ngifuna uphotocopyisa ama ID akho ma case number akho I can imagine ngavele imali labanye before bavulana emlomo vele kufanele ufake but also mina njengewesifazane kuvalwa inyanga yabafati kuva ukuthi kunababe lo wanifaka kule nkinga lena state isiphinde sikufeyile ngalendlela leyo ke even after kubuya ama results it's very sad ngoba lama case lawa abakhona endeke cobo but impilo yakho ngiyalishintshile for the worse and elisito sola utholi kukwenda uphatheke njani na ucabanga na the time lo spend ejele up until now still akuna hope angiphatheki kahle because buka lesicasting esleep ubuke nalesicasting ubuye ngathola ngaphandle kude into ngisita yini ngala timpahla tami idluma ogondwane ngala kude lutho kude lincethe and abantu sebakusaba abantu ukuthi wena umuntu ngalala uvela khona umuntu ebaleka ekuse lo wagcina kudzala wena ivathu bo ngena ngeripu ekuse angikwindi lokho mina ngathi la ngaphandle kusimini ngiphila njani phila nebantu angisingisilwane yabo so
kancane nje isikhathi sakho lospende phakathi ejele, how was it treatment? Bayasho ukuthi ungangena ngalama case yakube mnanzi lapha uphatheke njani wena? Was it like experience yakho behind bars? What deep down ukuthi innocent but you are there? Was there any type of abuse or how was your Yeah, ngoba kuyavama na sister Pete ingwenya lethi so bathela ngeback pocket. Yeah, basine back pocket lejele. Na ungene sona usasatele ukuthi hey lona uyashisa lona. leso sikhathi innocent. Yeah. Yeah. Bakuphatha njani nakethu? Ngiphila sharp. Bantu bebangana nginga la. Donke tiboshwe. Donke bedingithanda le way indlela lekhona. Le right. Ngako konke nimaphoyisa imbala bekangithanda le way ngiphila ngakhona. Bengashaya isiboshwa ngicabana nemuntu ngiyatsebenzela ejele juba inyama ngophekela kudla bayadla bahlala ba right. Oh nalejele bobhizi usebenza mnike. Ngiyabe ngisika inyama ngipheke ngibaphakele bahlala ba right ngako konke. Ngalebusuku ngo2 mina ngiyapheka then ngibona balele yabo ekseni santshintshana ngena labanye kanjalo mina ngiyakuphumula. Phuti wakho ukuphi yena? Uphume Yeah, the other one, yeah. Khona. uphume nini yena? Siphume the same sonke soyithu saphuma isikhathi lesiwa. Ngelanga leliwana. Yeah. So legally now ungafuna isito maybe ikhona someone lo ngakusita ku personal lecala yini really lofuna ukuthi yendeke wena nyalo going forward. Na umuntu nje angakuhlalisa asina isolution yini wena lo idingako nyalo. Okay mina ufuna bangibhadale yabo khona kube ningcubakela phambili. Yabo ngincetse emndeni wami ngithi ncetse nami ncetse nemntwana nami mfata. Ufuna kubhadalwa ngubani ngilo waqala ngalicala kumbe state? Status ngangibhadala nalomuntu la ngikuphisile naye ngangibhadala makakhona. Ngoba umthetho na sister P uhamba kanje. Angisho according to the storyline Salom 4. Lendvotsaliana justice must be served kuyo. Then state should take care of the finances. And nakhona ngendlela khuluma ngami nake I'm really touched nakakhuluma into lethu tsena. Sho sas akasingumuntu lo focus kakhulu ukuthi ubuka state ubuka iloto. Uyabo? Ufuna kubhadarwa lesikhathi sakhe lesingaka lesamoshwa neligama lakhe nelabo mnakabo nelemndeni. Ngoba tiningi letinto letimoshekile ngawe mnakethu. Tukwendo lengekho futhi. Tukwendo longayathi. Don't forget to subscribe, like and share. Bakithi indzaba lebhlungu kangaka, indzaba lematima kangaka nine bekunene. Siyacela nangabe kuyendeka kuyakhonakala nakhona. Diyabhadla dikhona lamatsulu la. Diyabhadla Admixed Recordings ukhona lamatsulu lana. Ningabuya nincetse nine behlangala kangwana. Yemnakethu ase ungichazele kancane la. Ngifuna ukutholisisa kahle mnelana ukuthi kahle yemnakethu indzaba yalomfo lo bekunguye yena. Yeah, mfowethu. Uma nisekhotho nini lapha seniyokhishwa. Angisho umuntu nginokuya mhlambe nami ngiyobukela emacala gwetshwa lapha ngibone ukuthi umuntu uyanikwa ichance wena brother Prince ukuthi atikhulumele ukuthi sithi mhlambe imagistrate ithi umntakathi khalele yabo usho something wena to state yabona. Yeah. Manje umnakethu you never wasithola isikhathi sokubuta ngale ndvotsa lekungiyo le. No, isikhathi asikho mina. Awutikhulumeli cause ecourt kuba nelawyer lekukhulumela. Wena leyo uma ufuna ukukhuluma bakumisi yabo. Bavuma vele wena ukuthi ukhuluma ukhuluma lutho. Into lekhona netoni uyemutshela iloya yakhe ikhulumela wena mayicitsa ukukhulumela wena uva ngayo uma ithi hamba ufuna uhamba. Wena bone lawyer lesikhana ukhishwa nje emoyeni. Ye state le lawyer. Lawyer is state. Ngiyo lengayichazela licala lami. Ngalitshela yasho nayo okay ngibonile iDNA ihlobile ilink wena ilinka loba. Bobu yabamtshela lokwabe okay kusasa ifinal buye court ngila thengisakhona likhaya ukuthi uyabaleka akasithi so wal court. Sister P. So you sound like a good man, Shem. Yeah. Bakala ukuthi somehow ukhuliseke. Indoda eqotho ngesizulu. Ukhuliseke ngendlela le right. I don't think you deserve everything that you went through.
ngivile ukuthi ushadile, you're a husband and a father. Ungakanani umntwana wakho? Ubekangakanani nawe ejele? Bekamncane kakhulu. Ngane bekisa mina kethu ukuthi bekana 1 bekana mamanzi. Bekana 2 years. 2 years. Yeah. So i-relationship nyali njani ngoba now wamshiya umntwana omncane ubuye futhi after isikhathi lesithi kwakhona ukuthi ni bondi naye lo mfana Ahake kuhambile. bahamba. Bahlala eSwatini abasahlala la. So injani relationship yakho na yena nama kwakhe kwakulimata kwan affecta? Bekafuneka manje ngomthola njani mina ngoba isikhathi sika nginayo imali ukuyakufika la khona. Kepha uyathi lapha hlala khona. Yeah. Mara so uyathi lo mfana wakho ukuthi wona so ubuyile njengababe ukhona. Ngicela ukukhuluma naye ngifuna. Ngamtshela ukuthi hayi ngikhona. Wathi okay ngibuto ngibona ngathi angikhona ukuthi akutokubona. Imali kude. So i-relationship yakho na partner yakho yamoshwa ngile case yeah. Sho ukuthi wena naloma kwakho lo waqala makumfana wakho nahluna so ngileliqala kahle. Ngesikhathi lengisihlidi lephakathi. Wangasabeka ideli makhe. So le DNA yathatha isikhathi lesithe 5 years. Sithe lesikhathi bakuchazela ukuthi why le case maningi lama DNA akusiyamngiwana. So afolile ngani. Iyamthatha vele up to 5 years. 5 years, 6 years, 10 years, 7 years. So ungaba innocent uhlale 10 years behind bars. Mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngiphume kunebantu abahleli more than 10 years, 5 years, 7 years. Saltini eyayibuyi. Manje lapho sister angathi si into lenjani lapho ukuthi wena solo umele DNA mara solo uvalelwe. Yeah, ngike ngeva bathi kunema backlog. But status namali. Mara okay, after lokho njenganyalo kulomfowethu utholakala ukuthi yena akanaqala sikuthini sikubona njani lokho? I think ngilendo la idinga konyalo ukuthi nakungaba ne legal team lengamsita ngoba uyakudinga vele kuncepheteliswa. Ya kakhulu siyacela shem babukeli niyamva bhuti lana uyakhala kakhulu uma khona lo ngathi unalo linqetho angasonzela o abhalele tiyabhadla siyacela kakhulu shem emnakethu bengicoca nalo lelijali elisister B lelijali embutho liyangicoca lapha ukuthi ukhona lahlekisana naye lahlala naye ekhaya. So mnakethu bengicela kubuta ukuthi lo naye wena nyalo ekhaya ngumkakho o kumbe ngumuntu nje lokuhlalela naye and then ungichazele kancane ukuthi lo hlala naye ekhaya because I've noticed something on a sister B Lendvodza sithena sicoca lana he's very sensitive with his wife. He's very sensitive kangangokuthi every now and then funa kuyiwela endlini ngabona ukuthi lesimo samlimata lo mnakethu. Yeah, uyabona lesimo samlimata to such an extent ukuthi lo muntu mhlawumbe ucabanga nasemsebentini akakhona ukusebenza ucabanga ukuthi kungafika abantu bangenele lo mfati wakhe bamende lesimo le wasukelwa ngaso yena. Inkinga le. Hayi inkinga lekhulu lebhuti. Yemnakethu manje how is your relationship? Ubudlelwane bakho nemkakho nyalo buhamba njani ngendlela ngibona ngendlela overprotective ngakhona bhuti wami. Niphila njani nalomfati lokuhlekisana kweni kuhamba njani? Siphila kamnandi, siphila kahle. Ku right yonke. Ngikuthi mina ngimthanda kakhulu lapho angifuni ngaye lo khona. Manje emnakethu ase ungichazele kancane la. Yeah. Manje lelicala ngesingawe usho ukuthi ngabe sekuthi selikhishiwe sel expireile ngendlela kungakhona ngoba mina ngisola ukuthi lelicala leli kuzanywa ukuthi ligandwe lifihlwe. Angiboni sibangalifihli ngoba mina nginokuya le drop-in yabo. Because what I know sister P ngikhumbula ngazi ukuthi bathi licala ngathi liya expire after 5 years if I'm not mistaken. Things like that. Yeah, after 5 years, mara 5 years ngiyalo singafiki. Mina ngiyalungisana ngaka sana wani kuphela.
kambe wena khani liphela or the expiry date shothi icala after the trial. yeah ngisacetha kubuya mina enyaka neRafen Ntambule ngendlela ngibona ngayo nemnakethu mina ngicabanga ukuthi ingashajwa ngoba ngendlela asho ngakhona umnakethu uma athi kwavele kwathiwa hamba umuntu agwetshwe for years kuthiwe hamba wena brother Prince mnakethu ngilenyini phela leyo kuthiwe hamba Yeah. licala lelinje. And also uthi kunama threats ne laba threatenisha ukuthi batokubulala o baleka. Lisayitile lento lo. So awusabi. Angisabi. Manje ngibuthe kancane manje mnakethu abakuchazele khotho ukuthi njengoba lo babe walomfana wabaleka ubaleke ukuphi bamzinza na okwendakalana Abayithathi vele nenzaba yakhe. shothi nyalo sihleli lo babe akabaleka akekho lamanye mavu khona South Africa uhleli Uhlala eNkomazi. sengisho ngona ukuthi ukhona la South Africa uhleli nje ngoba phela akabalekanga ukuthi usemaputo ukuphi ola Nkomazi lo babe Baste 15 kilometers kufika la kahlala khona. mara sola kabanjwa Abambupha abayindi lutho. Ukhona. Manje wena awusabi uthembeni. Nami ngisafuna kugadla lapho ebhuti wami. Ngiva nje iyangiphatha lento ukuthi phela ungaze uve indvodza leni ibhakathi indvodza iqinise handyman. ya nami lesibhakela ngiyasibona Yini lengaka mina kethu le kwenda leliwada le side ungalisabi kangaka mina kethu uthembeni bhuti wami. Kude lokuthebile barayela ke busabi. Noma ngeda kude la ngakho. Usho ukuthi Kude la ngakuyena. don't forget to subscribe, like and share bakithi. Hey siyakhala nina bekunene such a horrible story lesibhlungu kangaka. Lekelelani ma South African nangu umnakethu lana uyakhala ukuthi mhlawumbe uma kungaba khona a legal team or bangahlanganisa something and help this man indvodza lelungile lena inzaba yayo iyavakala akunaditori nala ahlala ngakhona mhlawumbe ukuthi umuntu lo wake wahlukubeta abantu umuntu lo wake wahlupha ngumuntu lodzingwa ngumphakathi sibambisaneni nini bekunene silincetsele lijale embutho brother Prince siyaqela shem siyaqela ngicandele lendvodza yemna kethu such an experience lengaka bhuti wami uma ngathi mina kuwenyalo babukeli into lofisa mhlambe kuyibhodla kubo ukuthi bantu babe careful ngezinto letinjani based on what you have experienced ungena ejele ungakenti lutho linohlangabena nato waze wayoshonelwa ngumnakeni umnakethu naba bantu abadi kunebantu bhuti wami lawasathi awusukelwa nabo ngemacala labangawadi inkulumo mhlambe lo ngabachazela nokuthi hey bonani ngalapho into letinjena letinje tiyendeka ungawibeka utsini ubekele babukeli mnakethu. Okay lokuthi mathuke emsebenzi yabo. Yes Kude then laba khona lokusebenza lokwenda wena umuntu yamtshelasela uba nalomona yabo uthi lo uba nayo imali lona ude lo nincubekela phambili lona ude incubekela phambili wena seyamtshelasela. No emnakethu kunalenye man le so ihleli la sifubeni sami ngifuna kuyibuta kahle ngoba ngibathe lama colleagues wami atobuta ngathi solo bayibuti lento Yeah. kuze wena bathi udlwengule lomntwana kusukela kuphi nihlangana kuphi nalomntwana nokuhlala naye yini or No. aningase nihlale naye nisebenzile ekhaya kuphi No. Hawu Mina ngiyasebenzela njengoba ngikuchazela yabo. lo babe ukusukela nje wona nalomfana wakhe anisibantu laba close Asatani Anatani. akangati angimati uyacala nokungibona ngiyacala nokumbona nithi kuthini uTekutocela umsebenzi wanabela lento lengenda yona wathi okay imfethu ngiyakubona ushaditini ngicela umsebenzi manje into lengayivisa simine la
vele umthetho uvumelekile ukuthi ubambe umuntu baze bamfake ejele ngithi ngokuthi lomunye uthi lo urebello do ngoba phela le nto yangiqaka njoba usho namnakethu anatana nalumfana anikase nibonane beningahlali nonke nethi lo babe kuphuma emagama ukuthi ngoba ngokuva kwami namnakethu shothi ngilobabe lothi wena udlengulile akusini lo mfana ukuthi umdlengulile ngilobabe lothi lo udlengulile lo baba kusimntwana yakhe ayisi stepfather baba lo mntwana ngimada ngingikutshele ya mina sengithuswa ngilenza ukuthi aketanga lo mfana wovula iqala kahle wafike laphana waqhamuka nababa wathi hey na umfana nami lana udlengulile ngilomuntu lo baba nje uvule wathi sukela yena esikaleni wathi lo udlengula umntwana amaphoyisa bite ngumakhelwane lo babe uye ngalabi wathola lo mntwana endleleni wamthatha walala naye wacitha wamshaya wacitha kumshaya wamcukisa amakhavela akhe mina ngicuka amakhavela ngide amakhavela mina ngalesinye isikhathi wena umthetho wethu mfoka Jembeni ngalesinye isikhathi angisho sibantu labamnyama yabona kunalesimo lesase science yabo bantu labamnyama mhlawumbe angisho bantu bahambe badlelane mona ngaletinye indlela uyabona ngoba mina ngase ngimlalela kahle umnakethu naye handyman leya iyeta kuye yatocela umsebenzi lelijaya mhlambe shothi lijaya lelinenhlanhla nokuthola lemisebenzi wafika loya wacela umsebenzi wancishwa loyo msebenzi wathi yento la yamine shokusi lo muntu lona uhlulwe ngile science wabona ukuthi ngona sebenzisa silungu manje akuyise phakathi ejele yena usitola yamini impilo yami yonke yabo ngathini mina igama lengilikhipha ngilaye angisabi lutho kuthi into lengisaba cause angikanga ngendilutho yenda lokubona so since uphumile uke wabonana nabo wakhulumisana nabo Ngoba bona- babe nale CID ngoba bona njani ngoba balekile lo baba usewona mawuphuma vele bengakasekho lamathulu ngagcina kumbona ecourt ukumbona kwami ngayiwana khona bathi come tomorrow ngilakabaleka khona angathi man umthetho wethu umuntu vele uyakhona kufika nje shothi nyalo ngaphambana nemuntu nje anginabele osilo ungidlengulile ahamba uvula iqala sesengiyalanzwa ngifakwa phakathi kunjalo ke kunjalo la South Africa kwayende Emadoda. kanjalo nakimi yabo anikaphephi awusikaphepha ngaphela kusimthetho lo basho ukuthi nguwe ngathi okay bambuta ama question police station isikhathi listening lesithe I mean ya ngoba vele bekufuna ubudwe bathi umbonile wena na wathi angamboni okay lo mbonile ku akekho la ngibonile yabo kude umuntu la ngibonile bathi okay sitokhuluma ecourt makafika bambuta ulo lobonelo kude yabo bambuta okay kwendekini okay thula wena bathatha lo mntwana wakhe babuta yena esisi kwendekini yabo lo mntwana ngiyela chaza papa mina ngithola endleleni walala nami wangishaya wanginika amakhavela wanginika lidumba hlali wathi ngilaba boyi3 labalele nami yabo silenda yindi kanjalo asingibute kancane mina kethu masibe siye emuva kancane le mibuto leyo uma kubutwa lo mntwana kubutwa ngalenyanga o lo mnyaka wokuqala ucethwa kubosha ngawo bebacetha kungibopha lapho bambuta lo mntwana waphendula konke lokho Yeah, mara police waqhubeka waganza leminye iminyaka yashaya uboting leli CID lebelichaja mina leli CID ngilo lelo ke after that leli CID ngiyalitshela mina indoda lento angayini uthi hayi awungitsheli lokho lo mina ngifunze naye wena hlala lapho ku relax ngiyeta ku enini then mabacethile bona lokungichaja after that ngise maselini yangikhiyela makacetha lapho kuyabuya ya lo yangifunze naye ngiyamati ngibhudo wami sitokhuluma ecourt akunankingi masifike ecourt ngilaba ngitshela khona okay lo uyangitshela ilona le CID lo yanginike 5000 usingicinise le case uthi qinisa le case utshela ngibani ngile CID lingitshele stocksini liphoyisa lemthetho ya malicetha lithi
bulala lo mntwana musi mafuna kuphuma ejele ngeke uzophuma ejele ungakambulali lo mntwana khipha spam kumbe thatha mukhwa or thuma abangani bakho babulale lo mntwana ngithi mina ngeke ngize ngimbulale ngakayindi into lenjengaleyo utawubulala abantu futhi ngoba lo mfana uzawumaka ngamtshela mina ekuthini noma ungibeka 5 years noma ungibeka 15 years noma ungibeka 100 years lokusala mina ngophelela ngaphandle ene mangitophuma ngimnawe soyithu sidobonana soyithu ukutsinda njani so mtshela ukuthi utawuvula iqala kahle kahle naku mina ngiphumile yena sothenga abantu ukuthi bendeni babulale mina maye mina ngeke bakhona ukungibulala ngoba mina ngiyabona yabo okay yemna kethu lenzaba le uyikhuluma nyalo ngiva ngathi ngiyayidzinga isensitive uyabona wena mina ngeke ngiyababona nalabantu bakhe noma bethe ebusuku manje mina kethu lokubona loku ubona ulele unetinzari takho etigijimelako leti bavako mhlambe nabaplana ngawe or unale mimoya leya kunabantu abanemimoya akudala kunemuntu lobonako vele abo exactly what is going to happen for them bakhona ukubona balele labo bantu manje nawe mina kethu ubona njalo uyakhona ukubona into lele yena uyangena straight ngane khanga ngimbona so ikhetheni isini endlini yami efastereni so babe Nkosi ubutela ukuthini nomnakethu uma ngabe ufuna ukuthumela abantu lelo phoyisa lelo ukuthi wena ubulaleke uphangalale sorry ukhona kubabona njani nalabantu bakhe ukuthi naba sabayeda ngoba angithi uzama ukuthini ngeyela ngaba ngakutuma uthi etoilet noma uthi mhlawumbe uyabhema la ngaphandle uthi relaxele nawe lapha endlini abavele emaceleni bakuthi kwaxaxaxa sho ukuthi ukhona kubabona njani wena mina bengimandini ngahlangana naye then mangihlangana nalo lisayidi layisha bafana basegame yena watshela lamajitha ukuthi ekuse umuntu lesifuna yena ngilona lo yabe ngihamba nabhudo wami lengibuya naye yena ukhomba bafana basegame ukuthi ngilabala abafana then bhudo wami wabaleka mina ngangabaleki ngaya mina lapha kuye emfethu kwendakalani wathi buyalanga ngaya kuye mina ngangambalekile emfethu uthini ya ngiphubile ejele ngibitela ukutshela ukuthi okay mina sengihlala la marumini wena uhlala la marumini akamkhatsho yisi okay akunankingi is fine sure ngathambela manje wathi ngani ukusibase game hawu ukhulumile yena wasintekto khomba bafana bami basegame intekto bakhomba wena then ebusuku khona wabuya lo Yohani wangithola ekhaya ngambuta ekuseni ngale ebusuku so ngalesikhathi ufunani ngala yabo wathi hayi ngithumele kumakama uthi ngizokhuluma nawe biya la ngimbalekela khona ngayotshela amaphoyisa so ngiyaluphila nje phila kusaba nyalo angisabi yemna kethu angisho abantu banikwa tinto emakhaya uthola ukuthi lomunye ugcokiswe lomunye umkapeko lo ingodi newatshelwa ukuthi uyabona lana ngeke bakuthinze mntanami hey uyabona lesibinzi lo ngasabi ngaso ngiva ngiyafisa kwathi ukuthi yini lele ngaka hey unesibinzi mina kethu yini why itsabu ngabasabi uyatithemba uyanganya ngedibhakela bhuti wami into mina ngabe ngakayinda ngibalekile into mangiyendile ya ngayibalekela mara into ngakayinda ngiyifacela ubhekana nayo ya ngamani sibonane ukuthi sendana njani ngingisabi indodza nami lenje ngami no